Dragi moji katolički jaganjci, dobrodošli na još jedan sat. I tako cijele godine. Vratimo se na naš sat, na ovo, smiri se mali, smiri se. Prije nego što se počnemo baviti temama koje ćemo odrediti malo kasnije, trebali bi se svi ispovjediti. Fabijane, ti si tu najzločestiji koliko vidim. Da li si griješio u posljednje vrijeme? Profesore, ako se... A ti, Joža, jesi ti šta griješio? Čekajte malo. S majkom? Sad sam ja na redu. Polako, Joža, jesi ti možda griješio s Da li svevišnji vidi sve? Ne, on je samo viši od svih i to ti govori riječ svevišnji. Vidi sve ili ne vidi? Svevišnji vidi sve. Zake onda ja vama moram pripovedati kaj sam delal, ako je on to već vidjel. Pa nek vam on veli kad vi imate s njim komunikaciju. Tako je, još je u pravu. Sve se nas pitate glupo. Tako je. On mi je rekao, ali ja moram čuti od tebe da vidim da li lažeš, gade mali. Nego, profesore, šta ćemo mi s tim ovoga? Ja sam čuo da je odbijeno na Ministarstvu prosvjete ovaj seksualni odgoj u školama i da će se seksualni odgoj u školama prepustiti crkvi. Mislim, ja to ne kužim, to je kao da vegetarijanci drže tečaj o spravljanju viner šnicle. Ili kao da neko ko se zavjetovao da nikad neće stupiti nogom u avion, drži tečaj pilotima kako voziti avion, ili ne znam. Vara se, sine, mi u crkvi smo više nego verificirani da dajemo poduku... Iz pedofilije. Ne, iz seksualnog odgoja. Vama, mladim muškarcima. Zašto se utrke Formule 1 ne održavaju u Iraku kad tamo ima nafte na bacanje? Tamo? I budu se održavale, samo ima još kamenja dosta po stazi. Dečki dragi, vi ne razmete cijeli sustav prometa. Razmiš, naše ceste su zagušene. Na našim cestama nema nikakve više atraktivnosti. Razmiš, na našim cestama se pogibaju dobrim autima i ljudi ne znaju peljati i to je glupo. Zato je Irak raj za svakoga pravoga vozača. Svakakih zanimljivosti na cesti, a? Jer se tamo more natrkivati koliko hoće. Tamo svaki vozač može pokazati svoju eksplozivnost. Ne pokazuje vozač eksplozivnost. Tamo eksplozivno je stanovništvo. A dobro, mislim. Tamo je pješak opasnost, a ne žrtva. Tako je. Tamo pješak može skržiti jedan cijeli koloj. Tako je. Pa ti naleti na pješaka i naku ak si frajer. Razmiš, a tu svaka budala BMW-u dukne pješaka i pješak je na groblju. A tam skami 10 kamiona bubne pješaka, zapravo pješak bubne 10 kamiona i sve vrede u p***ati. Jer on kad irački pješak vidi konvoj američkih kamiona, on eksplodira od sreće. Lako je tu biti šofer kamiona, razmiš kad svaka medaka moraš zgaziti. A tam šofer kamiona je sirotinja jedna koja mora pasati kud se vozi, inače na jebe, grdo. I nije lako u Iraku biti ležeći policajac, svi te guze. E da, ovo je super, ste čuli ovo da su upali navijači Bad Blue Boysi na Dinamov trening i skinuli igrači do gola. A to se zove velika ljubav prema igračima. Sad se vidi, sad se zna tko se kome dopada. Znaš kak je to izgledalo? Upadnio, ja ću Niku, ja ću Ješa, Ješa, ja ću Pranjića, ja ću Mlanića. Pederastija u plavom. Pederastija u plavom. Uvijek su mi bili sumnjivi ti nogometaši. Dobrodošli u plavi pakao. Dobrodošli u plavi pakao. Nikad ne znaš od kud budu ledil i kod i buga metnu. Jedini ovoga nogometaš Dinama koji nije peder, to je onaj Dino Drpić koji će se oženiti za ovu Nive Zeljković. Znaš kak je njemu nije u krevetu s loptama. Pa tehnicira. To je bilo super kad je Maradona igrao. Ono na kraju utakmice više uopće nema ovih bijelih crta po terenu povučenih. Nego, ja mislim, dečki, da bi to kaj su ovi probali navijači napraviti, da je to jedan bil eksperiment. Da? Tako. Jer su ovim igračima nikak da tu loptu zabijaju gol. Da? Zato jer su im gaće smetale. Razmiš, navijači su mislili da malo poboljšaju igru, jer ovima smetaju te gaće, razmiš? I te majice, to ne vre to na njima, to je spinje, vruće im je u tom i trebali bi si malo da im se njišeju jajca, da im se ohladiju jer su inače nepokretni. Ako spustiš gaće do dole, onda može lopta zapet pa ko s pračkom igraš. Nije to loša ideja. Kad im klimba rak med nogami, onda im more poslušiti da još more loptu puknuti. Ko to ima? Kak si rekao, sine, vrag med nogami?
A još je jedna Klimba. stvar bila u pitanju. Ti igrači se nisu usudili pucati loptu po golu, pa su navijači šteli vidjeti ko od njih ima jaca, a ko nema. Garderobe Oni na su terenu. odmah postigli 11 golova. Meni je ovaj sad već posto dosadan, ja se idem tu na kahlicu posrti sa strane. Meni se spi i sve biti doma. Ja ići nešto zapali. Izgleda danas imam tvrdu stolicu. Zboriš kao da u ruci imaš molitvenik kršćanin na putu. A dobro, Fabijan, pa zapušio ti se taj propeler na glavi, čovječe. Imam tešku obstipaciju. Zato jer me brinu svi ovi problemi koji se dešavaju u svijetu. Imam tešku osteoporozu. A zake veliju pri doktoru da trebaš pregledati stolicu kad u stvari te trebaš pregledati drek. Jer ako sediš na stolici, onda sediš na stolici, nemaš sedeti na dreku. Onda kad kažeš da se neko ustoličio, znači u biti da se ustrao. Osrao se, da. Neko kusa, naprijed. Merhaba, kako je? Mili, ovaj? pa ko je ovo, šta je ovo? Dobro sine, a zašto ti toliko kasniš? Zato što sam pješak, đak i dolazim fino lijepo tamo iz Ljubljane. Sve I sad mi treba pješice. vremena, sve pješke. A gdje je ta Ljubljana? Ti ćeš biti beatificiran. Ak si ti iz nekog benda ko što tvrdiš, aj nam onda otpjevaj nešto. More. Quattro stagioni, pizza napolitana, viva la Croatia, viva la Jer ovo slušaju Česi, u Ljubljani je fora. Ovo sluša i Zagreb, ovo sluša Evropa i Bibinje, let's go! I Kumrove, let's go! Say yes, yes, say yes, yes, let's dance! Meni se čini da je skoro sad gotov. Ti sine, u zadnje vrijeme stalno bih htio da mi čim prije završimo. Da, ja bi profesore. Tebe kao da čeka neki stariji muškarac poslije nastave. Da, moj tata. Jao, sad se kraju primakao. Da. Ustaška je tuga pregolema, poglavnik se za Španjolsku sprema. Jel ti znaš za koliko muhe u Africi pojedu žirafu? Za 5 dana, stari.